Raja, Arsa Gaming ovdje, znači mi igrat novu igru Headball, znači obavezno me dodajte, moje ime je Arsa36, pa ajmo da vidimo što ima store. Čekaj, imamo 5175. Čuvaj, fako da je... Vidi ovo neće. Evo će. Čuvaj. Što me nervira. A ništa, ajmo mi upalit da igramo. Ajmo start meč. Amatir, početnik. Koliko ti treba, braće moja mila? Aha, evo ga. Ajde, ovo ćemo izabrati. Ove dvije mače. Ovo smo mi. 1-0. Glajba navijača kod mene, jedan samo ja rade. Sunce ti kalajsano. Šta sad? Gdje ovo? Ovo glavonje, majke. Sve ti glavonje. Dvije ćemo odigrati. Tek sam je skinuo malo prije. Jo, što me buši, frajko. Znači, mi malo smanji ovo. Zorane, kako ovo lijepo. Lako. Evo sad malo šutri. Eto ti ga Loki. Ne, če si pa. Bio frajko na vidi. Ajde, to. 7-3, pa Evo ti ga sad. Šta je? Vidi ovo, baj golman. Ko je, Kasilja si on? Zvezan se. Ovo je krozba. Alaha, ja sam bot. Što je? Sunce ti kalajsa. Da se nerviram. Aj, gubim. Ajmo naš jedan meč. Brzo će to. Amater. Znači, meč jedan traje 90 sekundi. Šta ću? Evo. Dobro, imaš... Šta mogu uzeti? Njega, golmana, njega i... bum. Ajde, igraj. Samo Njemci, Allaha, mi igraju. Nema Amerikanca ni Engleza, svega. Budem još jednu iskupio, bit će problema, znaš. Igrat ću i treću. To bolje da ne gubi. Glajba navijač, jedan. Ovo ti je moj čovjek. Ono, često. Šu glavon je svega. Vidim u glave ko trafo stanca, Allaha. Vidi golmana. Sad će tebi biti golman. Imam golmana. Glajba Nojera kod mene. Hajde Nojer, brani. Šu Nojera, majke. Šu Nojera. Šta je sad? Glajba potplačka. Kako... Ja glupe igre, brate. Ništa nisam dugo izbacio. Nisam bio. Imao vremena.
Ne, sunce ti kalajsa. Ne, kaznište najbolje. Još pola minuti. Ja sam sebi dajem gol. Ne. Šta radi? Šta radiš, crni Arsenal? 8-8. Gledaj, nestala mi konekcija. Sačekajte malo. Izvinite, molim vas. Hajmo jedan meč. Izvinite, teta, molim vas. Ovo sad izašlo, nije bilo konekcije. Evo. Žena igra. Šta će treće izabrati? Ju, muhe jest dosadne. Šta ću izabrati? Evo ovo. Ju, prođe Ramazan dok ovo krene. Ja ću ovo pauzirat i kad krene, eto. Ljudi, evo me nakon te pauze, nije trebalo ni 3 sekundi. Aj počne. Ova narfici na mene. Želj. Lio se zove. Lio moja. Nismo ni. Ne. Sunce ti jako nisi. Lika, majke, Neuer broj 2. Evo da Casillas je kod mene. Iker. Zaledi ga. Inače, kad stojiš puno u gol, zaledi. Četiri izvan. Izvinite, molim da se kako. Do sad bi prekinuo da nisam. Gdje su navijači kod mene, sunce? Zaledi ga tako. 5-5 nakon tolike borbe. Ne, sam sebi dade go. Jo, braćo moja. Šta, ja sam sebi goda. Još jedna, eto. Huben Parti. Ajmo Neuer.
3-2 za nas. Izvinjavam se. 4-2 za nas. Šest dva za nas, verujemo ga. Ja kad inače ovako krenem snimat, ja tad kupim. Ajmo još 30 sekundi. Sunce ti kalajsa. Ovo ćemo proslaviti. Pobjeda. Hvala Bogu, eto. Smo jedni pobjedi. Idemo na menu. I to je bilo to što se tiče ove igre, nove Headball. Ako ste uživali, dajte like i dodajte me u prijatelje obavezno. Asa36 mi je ime. I pišite u komentar da li želite još ove igre i vidimo se.